Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri avlodlar to'r betiga xush keldingiz. Mikrofon oldida Nuriya Rahman. Diqqatingizda duolar. Allah Taalaning 99 güzel ismi bilan. Oxirgi bölüm. Allah Taalaning 76 ismi. El-Batin. Zati ve mahiyeti aql idrakdan halqıgan Allah. Senin zatın her kişiге məxfi. Hiç нәрсе sana məxfi emas. Qalbimdeki arzu armanlar, aqlimdeki sırlar hemmisi sana aşkar. Seni hiçbir aql haqiqiy ravishda bilolmaydi. Aqlimni hikmetinge yar eyle. Sen hakkında tefekkür qilishni mening eng yaxshi ko'radigan amalim qilgin. Sen irade ve hikmetin bilen her narsening cho'nqur qetida barsin. Meni iradenge bo'ysunguchilardan qilgin. Sen her şeyinin içi ve asliga qarata hüküm qilibsan. Qalbimni sen eng yaxshi ko'radigan holda keltirgin. Cemi mavjudat sening izzat va azamatingning pardasidir. Manga sirlaringni och va pardalaringni qayrag'in, ey Allah. Allah Taalaning 77 ismi El-Vali. Bütkül kainatni idora qilg'uchi Allah. Nefsim arqılıq meni sınıgan sen özün. Ömrümni uzartkan ve qısqartkan sen özün. Ömür senin ilkendidir. Mal varallarımni köpeytken ve azaytkan sen özün. Menin ilkimdeki her şeyi senin merhametindendir. Sen xalımağanğa men erişelmeymen. Mening isteydiğinim sen özün. Senin xalıgının mening istikimdir. Sen kainattaki her bir zerrelerge kadar hakimsin. Kalbimni süzük kıl, diningda mustahkam qilgin. Sen her kaçan bütün ihtiyaçlarga yeterlik zatsın. Mening peyqirliqimga özün yetkin. Manga özün şafaat qilgin. Allah Taalaning 78 ismi El-Muteal. Çeksiz yüksek ve üstün Allah. Sen cemi şeylerden uluqsan. Bütün uluqlarının uluğu sen özün. Bütün görüngenler senin tecelliyindir. Bütün kainat senin namını biçirlaydı. Bütün yaxşılıklarının sahibi sen özün. Her tilinin zikrida sen varsın. Her yerde tecelli kılgan sen özün. Sen ufuklarının sahibisin. Sen her nersedin yükseksin. Her şeyidin üstünsün. Her kandak nuksandın paksın. Mening nuqsanlarım sansız. Her hatalıqım seni layıqıda tonumağanlıqım üçündür. Hatalıqlarımni sana yelinmaq ve tövbe qılmaq üçün vesile qılgın. Sen hemmedin üstün, büyük zatsen ey Allah. Sen her şeyinin üstüdesin. Sen cemi mevcudatın uluqsan. Her kandak nuqsandın paksın. Sen yardımcı bulmasan, men peyqirliq içide qalıman. Mening peyqirliqim sening manga merhamet qilishingga sebep boludu. Mening peyqirliqimni merhametingning sebebi qilgin, ey Allah'ım. En yüksek sen özün. Men bolsam çeksiz acizlik içidimen. Mening acizliqim meni sening kuch quvvatingga tayinishimga vesile boludu. Acizliqimni qudratingga tayinishimga vesile qil, ey
Allah. Әң үстін болған, яратқан вә пәрвиш қылған сән өзің. Менің құллықымны сенің разылықыңға ерішінің вәсилесі қылғайсен, пәрвердігарым. Allah Taala'nın 79. ismi Əl-Bər. Yaxşılığı və ihsanı çəksiz Allah. Mən yox edim. Yoxluğumni həm bilməydim. Özün meni yoxluqdan bar qıldın. Heç kişinin pərvayığa gəlməydiğən ərziməz edim. Sən bana yaxşılıq qılıb, insan qılıb yarattın meni. Mən heç nərsini bilməydim. Bilməydiğanlığımni həm bilməydim. Sən mərhəmətin bilən seni bildiğən insanlardan qıldın meni. Sana işənməydim. Seni tonumaydım. Mərhəmətin bilən sana işəngən bəndələrinin qatarıdan qıldın meni. Yalğız edim. Özümge dost izdeydim. Mərhəmətin bilən meni özümge dost qıldın. Yetim edim. Başpanaq izdeydim. Mərhəmətin bilən öz dərgahınğa çağırdın meni. Günahkar edim. Günahlarımğa puşayman qılatdım. Mərhəmətin bilən bu işkinge çağırdın meni. Heç kimnin diqqətige ilinmaydigan biri aciz bəndə edim. Sən pəzli mərhəmətin bilən yeninğa aldın meni. Günahlarım köp edi. Səndin haya qılatdım. Öz pəzli mərhəmətin bilən məğbirət qıldın meni. Səndin tələb qilishni həm özün ögətdin. Tələb qılğanını berişli əməz, bəlki qandaq tələb qilishni ögütüşünmü zor ihsanındır senin. Sən tildə pichirliğanlı əməz, qalbida arzu qılğanını bərgüçsən. Sən mening oylarımni, yürək tevişlərimni ən yaxşı bilgüçsən. Mening nemege muhtajlığımni sən ən yaxşı bilirsən. Mana ən zörür bolğanni ata qılğın, Pərverdigarım. Allah Taala'nın 80. ismi Ət-Tavvab. Tövbe qılğuçlarının tövbesini qabul qılğucu Allah. Bütün xatalıqlarımğa tövbe qilish üçün dərgahınğa gəldim. Bütün nuqsanlarımğa məğfirət tiləş üçün dərgahınğa gəldim. Adem aleyhisselamның tövbesini qabul qılğandək, mening tövbəmni qabul qılğın. Hayatımның ən axırqı minutida tilim tövbə üstüdə toxtuğulu nesib qılğın. Mən acizmən. Mən günahlarga g'arq bo'lgan bir bandaman. Ammo sen tövbəni bək qabul qılğucusan. Sana qaytdım. Seni panaq tartib keldim. Mening seningdan başqa baradigan yerim yo'q. Meni dərgahınğa al, tövbəmni qabul qılğın, Allah'ım. Allah Taala'nın 81. ismi El-Muntaqim. Günahkarlarını cazalığıcı və məzlumlarının intiqamını elib bərgücü Allah. Sen isyan və tuğyanğa əcəllik zərbə bərgücüsən. Senin zalimlardan intiqam elişin haqdır. Sen məzlumlarının ahini anlaysın. Ezilgüçülərinin halini görüb dursan. Zalimlarga cehennemin haqdır senin. Sen xalığan kişiге mərhəmmət qılasın, xalığan kişini cazalaysın. Senin adaletin haqdır. Qalbimni g'aflatdan yiroq qilgin. Süzük, tuyg'un qalb egiz qilgin meni. Bizni yurtlarimizdan qo'g'lagan, ata-ana, urug' tuqqanlarimiz bilan oramizni ayirib etgan zolimlardan intiqomimizni elib bergin. Zolimlikdan va mazlumlikdan saqlagin meni. Adolatingga
razı bolğuçularning qatarıdan qılğın meni. Maňa rahim qılğın. Azabыңdan saqlığın. Öz pəzli mərhəmətinge eriştir meni, ey Allah'ım. Allah Taala'nın 82. ismi El-Əfub. Ey çəksiz əbucan, günahlarını keçirim qılğıcı Allah. Sen əbucan, əbu qilishni yaxşı görürsən. Sen tövbe qılğan bəndələrindən söyünüp durup əbu qılğıcısın. Senin mərhəmətin günahlarını süpürüp taşlaydı. Sen əbu qilishni şu kadar yaxşı görürsən ki, senin əbuçanlığını bilgənligimnin xatirisidən bolsumu, meni əbu qılğın. Sen şundaq əbucan bir zatsan ki, günahlarımni əbu qılğınыңdan keyin maňa o günahlarını bütünley unutuldurып etsin. Men köp günah qıldım. Nuqsanlarım çəksiz. Men hemmini etiraf qılıman. Sana köp asiylik qıldım. Özümnin bir aciz bende ekanligimni unuttum. Köp vaqtimni g'aflatda o'tkazdim. Senden mag'firat talab qilaman, ey Parvardigor. Allah Taala'nın 83. ismi Er-Rauf. Ey çəksiz köyümcan Allah. Meni yo'qluqdan bar qılğan sen özün. Sen nahayda mehriban, şefqatliksin. Jamalыңны көрішке müşerref qılğın meni. Merhametin bilen muamele qılğın maňa. Sen köyümcansın. Meni ailemde ve dostlarım arasında köyümcan qılğın. Sen köyümcansın. Vatandagi mazlumlarga köyümcanlık qılğın. Ularning qara zindallardagi nallarga quloq salgın. Sen bähmi köyümcansın. Sen faqat sana ibadet qılğanlıqı üçünla azap çekivatqan bändelerini hergiz yardımsız taşlap qoymaysın. Sen köyümcansın. Meni dünyanın eğirçiliklariga, təşvişleriga taşlap qoyma. Maňa en yaxşısını nesip qılğın, ey alemlerinin Parvardigori. Allah Taala'nın 84. ismi Malikul Mulk. Ey padişahlıqның haqiqi sahibi bolğan Allah. Sen haqiqi padişahsın. Sen xalığanny qılğıçısın. Jemi şeylerinin maliki sen özün. Sen xalığan kişilerini öz mülkünge sahip qılırsın. Bizni aziz vatanimizga sahip qılğın. Onu qolumuzga qaytırıp elişqi yordam ber. Bizga vatansizlik, sarsallık yeterlik boldi. Bizni buningdan ortiq sinimig'in, ey Allah. Bizga qılğan büyük ihsanlaring sening mülküngdan hech narsani kemaytalmaydi. Sening ozg'ini paslingmi bizga katta in'omdir. Bizga marhamat darvozangni taqimig'in. Vatanimizning haqiqiy sahibi sen özün. Onu xalığan kişiga berishga sen qodir. Sen burun onu bizga berganingdek, bizga yana bir qitim fursat bergin. Bizni bo'shanligimiz, parvosizligimiz tufaylidan buningdan ig'ir jazolama. Bizning bütün hücrelerimizning sahibi faqat sen özün. Qalbimiz senin qo'lingdadir. Asiyligimizda, itoatimizda yegona Parvardigorimiz sen özün. Ey Allah, biz senin bändäň. Biz beqowul. Bizning seningdan boshqa yelinadigan, yalvaradigan hech kimimiz yo'q. Bizning so'zimiz va sukutimiz senin qo'lingdadir. Ruhimiz senin emring bilan mavjuddir. Hayot va mamatimiz senin ilkingdadir.
Hayatımızның və mamatimizning sahibi sen özün. Qaçay desekmi sana təvə bulmagan hiç yer yok. Senden başqa kimge yalvarımız? Bizni özün himayenge alğın ey Allah'ım. Allah Teala'nın 85. ismi. Zul Celali vel İkram. Ey azametlik ve keremlik Allah. Senin fazlı merhametin şu kadar mol ki sen bir çiçekke baharның cimi güzellikini mücessemlegensin. Senin lütfi merhametin şu kadar zor ki bir tamçı suğa min hayatlıkını sığdırırsın. Senin lütfi merhametin şu kadar zor ki özünün tecellisiga məxluqatlarının közü bərdaşlıq berəlməy qalmışsın da yoşurursun. Habibin Muhammed aleyhisselamni elçi qıldın. Sen yaxşı körgen bu peygamberni yaxşı körüşni mana nimmet qılğın. Muhammed aleyhisselamның sünnetlerini mening yolumni yo'ritqichi nur qılğın. Allah Teala'nın 86. ismi. El-Muqsit. Ey adil hüküm qılğıcı Allah. Haqiqat senin yeningda. Haq egilerinin haqqını qoğdaşqa sen kepilsen. Her kişiге özünün tegişlik nesibesini bergen senin adaletindir. Zalimlarga öz adaletin bilen hüküm qıl. Zalimlarga zulminin cazasıdan tetutquzgın. Zalimlarda adaletinni tecelli qılgın ki cemi alemge ibret bolsun. Bizni nesip qılğanlarınga razı bolğucu bendeleringning qatarıdan qılgın. Bizge her türlük inamlarının dervazısını içip etkin ey Allah'ım. Allah Teala'nın 87. ismi. El-Camii. Ey cem qılğıcı Allah. Kıyamet günü hesap ediş üçün bütün məxluqatlarını bir yerge toplağıcısın. İbrahim aleyhisselamның quşlarını tağ beşidin qaytırıp toplagan özün. Dünyadaki cemi musafirlerini öz vətiniga cem qılğın ey Allah. Bizni uruq tuqqallarımız bilen cem qılğın. Bizni öz vətidimizge toplağın ey Allah. Erziməz əməllərimizni həmmə toplanğan qiyamet günü köp sanab mukafat bergin. Cemi yaxşılık sendedir ey Allah. Meni ve qeyrindaşlarımni yaxşılar söhbetiga daxil qılğın ey Perverdigarım. Allah Teala'nın 88. ismi El-Gani. Ey hemmedin bihacet Allah. Sen cemi şeylerden bihacetsen ki sana layıqlaşmak mümkün emas. Senin pəzli merhametleringe layıqada teşekkür etmek mümkün emas. İsteginimge kolum yetmez. Kalbimde armanlarım tola. İsteklerim hiç bütmez. Tilim fakat sana dua qılıp sendinla talep qılıdı. Bütün mevcudat sana muhtaç. Sen hiç şeyge muhtaç emassin. Meni sendin başqa her nersedin bihacet qılğın. Meni bendegi muhtaçlık bilen xar qılma. Men fakat sendinla sorayman. Sendinla yordam talep qılıman ey Perverdigar. Allah Teala'nın 89. ismi. El-Mughni. Ey bihacet qılğıcı ve bay qılğıcı Allah. Bütün baylıklar, nimetler senin ikramındır. Bizning ilikimizde bolğan cemi şeyler senin fazlı merhametindendir. Kolumuzdakilerle emez, belki özümüzmü senin
ikramingning jumlasidinmiz. Sen hammadan boysan. Her şeyi senin ilkingde. Senden başqaga qol sozdurma meni. Faqat sağına muhtaç bolğanlardan qılgın meni. Meni namratçılıqdan, muhtajlıqdan, çaresizlikten saqlığın, ey Allah'ım. Mening ilkimdeki cimi şeyler senin bergelleringdir. Meni bergen nimmetleringe şükür qılğuchi bendelerden qılgın. Qalbimni tamaxurluqdan saqlığın. Meni halaldan bay qılgın. Başqalarga muhtaç bolup qelishdan saqlığın. Maňa türlük tümen rızık yollarını körsetkin. Maňa oýlamagan yerden halal rızık, halal kesip ata qılgın. Qiyirliqimda put qolumga kuch quvvat ata qılgın. Maňa qiyirliq yetkende farzandlarimga muhtaç qılıp qoýmagyn. Maňa her daim toğru yolunu ilham qıl. Başqalarının körsetmesiga muhtaç qılma. Sen hemmadin behajatsan. Men sana muhtaçman. Meni özüňden başqaga muhtaç qılmagyn. Meni her iki dünyada aziz qılgın. Maňa lütfüň bilen muamele qılgın. Ey Allah'ım. Allah Ta'ala'nın 90-nji ismi El-Mani'i. Ey yamanlıqlarının aldını tosquchi Allah. Sen tosqandın hiç kim halqıp ötelmeydi. Düşmänlerinin tosaqlarga özüň mani bolğun. Ularning bizning üstümizge musallat boluş yollarını tosqın. Sen tosuqlarını qaldırsan hiç kim tosalgı bolalmaydı. Ey Allah. Men nemening maňa äň ýaxşy boladyganlygyny bilmeýmin. Sen özüň hikmet bilen iş qılğuchi ey Allah. Sana qulluk qilishimga tosalgı boladygan jimi davallarni yolumdan yo'qotgin ey Parvardigarym. Allah Ta'ala'nın 91-nji ismi Ez-Zar. Ey qarşılık qılğanlarga azap uqubat yetkizgichi Allah. Her qandaq payda ziyan senin izning bilen keladi. Ziyanga izni berişin biri hikmet tüpeylidindir. Sen maňa ziyanny irada qılmagyn. Her qandaq yaxşılık sendindir. Her qandaq yamanlyk nefsimning yamanlygy tüpeylidindir. Men özüm halap yaxşılardan bolalmayman. Sen yaxşılar qatarıdan qılgın meni. Senin maňa taqdir qılgynyň körünüşde qandaq boluşdan qat'i nazar mening paydam üçündir. Özümge özüm ziyan yetkizişden saqlagyn meni. Bizge zulüm qilish arqılık sana qarşılık qılğanlarga azap uqubat avatgin. Ularga fursat möhlet bermegin ey Allah. Allah Ta'ala'nın 92-nji ismi En-Nafai. Ey payda menfaat yetkizgichi Allah. Meni yo'qlikdan barlıqqa keltirgüning maňa payda yetkizginingdir. Kömür içidin almas chiqirishingmi insonlarning paydasi üçündür. Meni ailemge, qavm qeyrindaşlarımga ve bütün musulmanlarga menfaatlik adam qılgın. Adam aleyhissalamga xatalıqını tonup qılgan duasını menfaatlik qılgının kabi mening dualarimni menfaatlik qılgın. İbrahim aleyhissalamga ateşni söürün qılıp berginin kabi qalbimge illiqlik, söürünlük, şifalık ata qıl. İsa aleyhissalamga öz izning bilen abi hayat ata qılgının kabi maňa şifa, melhem, Kevser ata qıl. Eyyub aleyhissalamның yarısıga şifalık berginin kabi mening qalb yaramga özüň melhem bolgyn.
Yunus alayhissalomni qarong'ulikdan qutqazganing kabi ko'zlarimga nur ato qilgin, meni qarong'ulikdan chiqar. Yusuf alayhissalomning chehriga ato qilganing kabi mening yuzlarimga nur va jilva ato qilgin. Yusuf alayhissalomni dadisi va qarindoshlari bilan uchrashtirganing kabi menimi ota-onam, qavm qarindoshlarim bilan jam qilgin. Muhammad alayhissalomning go'zal axloqi va tabassumi kabi menga parlaq bir umid va umidvorlik baxshanda qilgin. Har yaxshilik sening qo'lingda. Meni jimi yaxshiliklarga musharraf qilgin. Har manfaat sening taqrir qilgan ishingdadir. Meni rahmatingdan manfaatdor qilgin. Sensiz menga hech boshpanoh yo'q. Men sendan yaxshilik tilayman. Sensiz hech kimga foyda bera olmaydi. Menga sap, süzük, sağılı talpingan qalb ato qilgin, ey Parvardigor. Allah Taalaning 93-ismi An-Nur. Ey mavjudotni yo'ritquchi, nurning manbasi bo'lgan Allah. Sen jimi mavjudotning nurisan. Chehralardan parlagan nurlarmı sendindir. Ko'zlardan parlagan nurlarmı sendindir. Ko'ngillarni xursand qilgan, dilga rohat beg'ishlagan sening nurungdir. Qalbimni o'z nuring bilan nurlantirgin. Zehnimni sening nuring bilan yo'riq qilgin. Meni nuringga cho'mtirgin. Sening nuring bo'lmasa, men zulmatda qolaman. Mazlum musulmonlarga g'alaba nurini ko'rsatgin. Ularga umid nurlari bilan ishonch, jasorat ato qilgin. Qalbimga Qur'onni nur qilgin. Yo'limga shariatingni nur qilgin, ey Allohim. Allah Taalaning 94-ismi El-Hadi. Ey hidayet qilg'uchi Allah. Qalblarimizga haq yo'lini ko'rsatgan sen o'zing. Vijdonimizga haqiqatni oshina aylagan sen o'zing. Sen hidayet qilganni hech kim ozira olmaydi. Meni o'z yo'lingga hidayet qil. Da'vatdan mahrum, Qur'oningdan mahrum bandalaringning qalbiga o'zing nurongni tashlag'inki, ular to'g'ridan, haqdan burilib ketmasin. O'z inoyatingni ajr va kor ayla menga. Hidoyatingni jo'r va yor ayla menga. Haq yo'lingni yo'l ayla menga. İn'amlaringni mo'l ayla menga, ey Parvardigor. Allah Taalaning 95-ismi El-Badiyi. Ey san'atlik, tangdoshsiz va o'rnaksiz yaratquchi Allah. Hech nimaga arzimaydigan yo'qligimni borliq orqali qimmatga ega qilgan sen o'zing. Mavjudlikni yo'qlikdan bor qilg'uchi sen o'zing. Jemi shaylarni mislsiz bir go'zallikda yaratgan sen o'zing. Meni o'zingning yeniga ol. Mening chehrimni nurlantir. Do'stlarga illiq, yovlarga surlik ko'rsat yuzimni. Sen har ishni nihoyat puxta va go'zal o'rinlashtirg'uchisan. Meni sevgimga, muhabbatingga muyassar qilgin, ey Allohim. Allah Taalaning 96-ismi El-Baqi. Ey mangu baqi qolg'uchi Allah. Qachonki rohatlansam, shodlansam, shu tuyg'ularim tugaganda alam chekiman. Menga
tügüməz şadlıq, rahat bəxşəndi qılğın, ey Allah. Qaçanki cəm bolsam, visalğa ulaşsam, köp ötməylə hicran və pıraqlarga düşümən. Özüm yaxşı görgənlər bilən visalımni məngü əyligin, ey pərverdigarım. Qançki sevdalarım bolsa, şunç köp vidalarım boldu. Qalbimge əbədilik sevda düşürgen sen özün. Meni haqiqatning, yaxşılıqning sevdası qılğın. Ömrüm qısqa, küçüm aciz, qalbim həsrətke toşuq. Əbədi bolğan faqat sen özün. Mening imanimni əbədi, mükemmel qılğın, ey Allah'ım. Allah Teala'nın 97. ismi El-Varis. Ey barlıq mevcudatның haqiqi sahibi Allah. Mən bilgen, bilmegen cimi şeyiler senin dəptərəngə bütülgen. Mening yo'qotqanlarim senin qishingda saqlangan. Mən unutgan narsalar senin xotirangda xotirlangan. Cimi unutilganlarni sen unutmaysan. Ketkenning, qolganning haqiqiy varisi sen özün. Meni Peygamberimizning yo'liga varis qilgin. Meni cimi yaxshiliklarga, fazilatlarga varis qilgin. Мәңгүлік muvaffaqiyat va utuqlarga varis qilgin meni, ey Allah. Allah Teala'nın 98. ismi Er-Rashid. Ey to'g'ri yo'lga yetakligüchi Allah. Ey Parvardigorim, haqiqiy murshid sen o'zing. Mening senden boshqa murshidim yo'q. Meni senden başqalardan yol, nur, ko'rsatma so'raydiganlardan qilma. Meni haqda, to'g'rida mustahkam turg'ili nasib qilgin. Haqiqiy to'g'ri yo'l sening yo'lingdir. Meni rahat parag'atning ozdirishdan saqlag'in. Jaba mushaqqatning tushkunlashtirib etishidan saqlag'in. Meni to'g'ri yo'l topgan va to'g'ri yo'lga tavsiya qilg'uvchilarning qatoridan qilgin. Nishonimni sangla to'g'rila, yo'limni sangla udulla, ey Allohim. Allah Teala'nın 99. ismi Es-Sabr. Ey nəhayət səbircan, cazalashqa aldırab ketməydigan Allah. Əyyub əleyhissalamğa səvirni sen ügetdin. Əyyub əleyhissalamğa sen səvir ata qıldın. Sen səvursən. Səvur qılğıçılarını yaxşı görsən. Sen şu qədər səvircan ki, bəndələrindən xatalıqlarına səvir qılıb, puşayman və təvbəyə fürsət versin. Sen şu qədər səvircan ki, bəndələrini cazalashqa aldırmaysın. Sen şu qədər səvircan ki, səvirsiz bəndələrinə həm səvir bilən muamele qılırsan. Bütün səvir qılğıcı bəndələrinin səvir qılışığa səbəb bolğan sen özün. Mana və qavm qeyrindaşlarımğa səvir ata qılğın. Yetken musibet və əziyyətlər yüzüdün sana isyan qılğıçılardan qılmığın. Səvirnin haqiqi mənasını bildirgin mana. Səvirni bahana qılıb bəl qoyuvetküçülərdən qılmığın meni. Mana tünci ləhsidəki səvirni nisib qılğın. Ayrılışның hicran pıraqlarına özün məlhəm bol. Senin yaxşı görüşünge erişken, səbirenge müyəssər bolğan bəndələrindən qılğın meni, ey Pərverdigar. Hürmetli qeyrindaşlar, şunun bilen dualar,
Allah Taala'nın 99 güzel isimleri bilen namlı kitapçını tamamladık. Yaxtırgan buluşumlarını tileymen. Ey Allah'ım, bu dualarını her birimizning chin dilimizden kılgan dualarımız, tileklerimiz hesabıda kubul eylegeyla. Ana vatanimizni, halkımızni aman kılgayla. Türmedeki begunah qeyrindaşlarımızni öz panahida saklagayla. Peygamberimiz İbrahim aleyhisselamni dehşetlik o't içide aman saklagandek. Peygamberimiz Yunus aleyhisselamni qarangılıqdan qutuldurgandek, xalqarada tonulgan antropolog dostum Rahila Davudni aman qılgayla. Danlıq obzorchi, yazğuchi, sirdishim Yalqın Rozi. Danlıq yazğuchi, şair, maarifchi Abduqadir Jaloliddin. Mehnetkeş neşriyatçı, nurgulluğan, qimmatli kitaplarının neşirden çıkışıga türtki bolgan Abdurrahman Ebey aka, qatarlıq sərkilərimizni aman qılgayla. Uyg'urlarni, Uyg'ur tilimizni qo'g'dab kelishqa nesib qilgayla. Meni muhaciratga qeyrindoshlarımga texami ko'p nadir asarlarni davomliq o'qib berishga nesib eyligayla. Allohim. Amin, amin, amin. Xayr xoş qeyrindoshlar, kelar qitimliq programmamizda ko'rishayli. Aman bo'layli. 2025 yili mart janvada unga elinib tayyorlan.